na togan Patrice Talon et dohwe ton godo tohla e ni o Benin to vile mina e domo Benin to vile dio ye wa se ma a salama ye tondo e ni o togan Patrice Talon bodo uwe ni o Benin gbato yoyo lomo Benin yoyo de gbamo mbo mina e domo o kujira we male ye ko wa agba mi ton ji to egbe basi azan konukun aweto akwesun kwe fo ko aton nukun opoto me mi tin teton bon le Béninois libéré ouais domo emina libéré information da hwe na mi to afonu egbedimo mo wa di domo we na o togan mi ton Patrice Talon e do hwe ton godo tohla o to vile lo mina mo domo o Benin to vile dion ye wa do ma asalama kala enyi o togan Patrice Talon bon ye de do file bon e do godo mi e di domo e mi to yi we mo bon mina mo ye kan o veve ton po yu ton po do o wewe di le ma asalama du peuple à l'architecte du Bénin nouveau matinal wado matinalement we emina gowa o hode o togan dojimo hode dona mire bewa moro o bye da hoemo et dans les adieux de Patrice Talon bon fraternité wado fraternellement ouais moro kuyao ouais togan Patrice Talon no otoe nunamo azwen ton le bon din wado dido mi kwa bona o togan yoyo wada yi romiade bon wona wa bona agbenkan yoyo do o kan ho numo bon Benin intelligent wo wado intelligence mi don we minaze bododo do mo lo hua we le lo mi tron gboje hwe do menu kaka bo abio eyin o vodime de la Sicile à la Renaissance la nouvelle tribune wodo tribune mi to jiwe mi nano bonado na mi pondo mo lo enya zanto gbedeja yenaze o togan Benin ton koto do azinpo e ton jimo bon l'informateur wo ado mi nana mi information da horopo au talon départ en toute fierté et di do talon to yi o bon ndembe majo udo etemo do adogboe libération wo so ado mi na libéré ndé pata e Patrice Talon bodo emi libéré do mo lo o togan Patrice Talon et do hwe ton godo tona o to vire matin libre wo ado librement we o togan Patrice Talon o hwiao nous dagbe waton nous pega waton amo o démocratie fragilisée me ba nyewedo minamro matin libre wo do nous ton librement da fonwe et do français gbeme bo de togan Patrice Talon bo et do godo to vire bon Talon une décennie efficace une démocratie fragilisée l'événement du jour wa moro e nu bibio dagbe ewe o togan Patrice Talon et to bibio na e o togan yoyo romia wada imo bon la tribune de la capitale wa no capitale don ogbondo na wendere bo amoro o kutonu dino wo dinwe nukule popatara yeji to segbe bati azan Pentecôte ton ayin romulo segbe yin Pentecôte bon la boussole wo romulo emina doa yohia mi pon romulo o romia wada yi wo din ezi adogbigbo tondo o depe kwa huli poleji podo nu wa pe gan poji yovoro wada yi mise sur la jeunesse et l'efficacité l'événement précis ou doit emina va préciser l'autre bo wa modomolo no e togan Patrice Talon do lo e dido ya do mo lo emito yi emito o ganjo do bo ara modomolo ni yesu ara yi bo na mo nu dagbe ara se kwato pon yawe bo na do ho jira we male bo ara so to ye mo to kanji dide vigilant to dido na we do alonu din bodo eyan wa anji ko désirer to bo vigilant no lundi